رادیو دنگی گل دنگی توی هواتیا شنوندگان و چهار رادیو دنگی گلدن باشگودارین هجری رو 22 ترم 2024 دوشنبه بروکسل ساعت 13 لامده 14 امین و چند نواروژه پیشکش بکن لپیش چند سر نوچه یکینیا شید دوان زنار لزاپه چار چالاکین هوایی لدارخص لزاپه جی داگیر کره کات جزا کرن موبسی کات امها کرن بالافرین شهر دولت آتر لامده بمب باران کرد CPT گوت تجدید نای قبول کردن لقالا برپرسیاری خانه کرد. اندام دستور و براکی جاره سینور گلاویش گوت دیروک ده مالبات بارزانی افونه که. بدر مالباتان آجبو شنگالیت دومه. دوباره دنباش کدارن هیجان دست به برفرهیان و چین خودی کنی یکنیا شید دوان زنار لزاپه چار جاران جهوایی لبارگین لشکرین ترک انداگر کر خستن ناوه در راگهاندون و چپمنیا هپگه بدا خویانیه که راگهاند کو گریلاyan نتیجه ارتشا دولتا ترک آداگر کر چار چالاکیین با امورین هوایی لدار خستنه ددا خویانی ده هپگه وان آگاهیان ده دنابرا 14 و 16 ترمه ده بارگین ارتشا ترک ان هرما شهید دلیل آروژا و اضافه ده هدفا یکنیامه شهید دوان زنار ده بود یکنیامه چار جران با امورین هوایی لبارگین داگیر کران ان قادا برفدان یا سرگلیدان دوان چالاکیان ده هجمارا داگیر کران هات جزا کرن و بریندار بون هات زلال کرن لی یعنی که مزین هیچ چپر و بارگین داگیر کران دوی نابره ده گریلا تیوی جوان چالاکیان دیمنه سیاوشان دیمنه چالاکیا یکمین به 5 کامرای هاتیا قید کرن دویمین ده جی لبارگی ها داگیر کران تقین اکمزین فکته وکی یدن ده یه سیمین ده جی خویاتی که کو داگیر کران دربکه گران خواریه بلگودارین هیجا ام بنوچه که لزگین بوره پار و بکن لچایین کردستان شرکه گران هیه چافکانین هرمی دانه دیار کرن که لگلی رش و یه خاکور که هلیکوپتر که ارتشا ترک آداگر کر کتیه خواره بلگودارین هیجا ام دوباره دیکن چافکانین هرمی دان دیار کرن که لگلی رش و خاکور که هلیکوپتر که ارتشا ترک آداگر کر کتیه خواره eme bişopinin daxuyaniya navenda ragihandın u çepemeniya hepegi. HPG لزاپه داگیر کرک هاته جزا کرن موبسیه که هاته امها کرن ناوه در راگان دور چپمنیا HPG بدا خویانه که روشه داویا شر راگان HPG پیشی تکیلداری چالکن گری لاوان آگاهیان ده لهره با متینای 20 ترمه داگیر کرن لقادا برخودن یاسر متینا بون هدفا چکین گران انگریلا در جمع چالکی ده تفگر داگیر کرن هاته راوستاندن 21 ترمه جی درک داگیر کرن لقادا برخودن یا گل که هاته خستن لهره ما شهید دلیل روجاوای زاپه 20 ترمه ده ساعت 10:45 آن ده بچکه نیو اتوماتیک ل داگیر کرن لقادا برخودن یا گیره بهار هاتیا خستن و ل بتوگره داگیر کرن هاتیا راوستاندن 20 ترمه ده ساعت 15:36 آن ده بچکه نیو اتوماتیک ل داگیر کرن لقادا برخودن یا گیره بهار هاتیا خستن و در بچپره هاتیا خستن 22 ترمه ده ساعت 6 سبه ده به تاکتیکا سکوانی ل کامریا موبسه یا اید داگیر کرن لقادا برخودن یا گیره بهار
هاتیه خستن و هاتیه امها کرن اف چالاکی جالی هزینیه جاستاری و هاتیه لدار خستن 21 ترمه ساعت 13 و 25 آنده به تاکتیکا سیکوانی لداگیر کرن لقادا برخودانه یا گری جودی هاتیه خستن و داگیر کر هاتیه جزا کرن 21 ترمه هده ساعت 13 و سهانده دماکو داگیر کرن که لقادا برخودانه یا گری جودی کتر نوا لبو تفگیر بچکنی و اوتوماتیک لهاتیه خستن و لبو تفگیر داگیر کرن هاتیه رواستاندون اف چالاکی جالین هزینیه جاستاری و هاتیه لدار خستن 21 ترمه ده ساعت 21 و 5 آنده بچکنی و اوتوماتیک لداگیر کرن که لقادا برخودانه گری آمدیه کتر نوا لبو تفگیر هاتیه خستن و لبو تفگیر داگیر کرن هاتیه رواستاندون ایریشن کوارت شاترک داگیر کر bu taqamaniye qadaxi kiri pekaniye ji wihaye 20 tirmeyê tünelên qada berxwedan girêv FM bi taqamaniye qadaxi kiri hatiye bombebaran kirin 21 tirmeyê tünelên qada berxwedan girê Amediyê carekê bi taqamaniye qadaxi kiri hatiye bombebaran kirin 21 tirmeyê qadên şehîd Şerîf Goşîne û Kendekola yên herêma Xakurkê sê caran qadên deşta Kafiya Gûzê û Hevtebax yên herêma Garê neh caran qadên berxwedan yên Dêrgelê û Şelazê yên herêma Metinayê du caran qada berxwedana girê Bihar a herêma Rojavayê Zapê ya Şehîd Telî sê caran qadên Berdespî û Berdesorê yên herêma Hacı Umran 5 caran bi giştî 22 caran bi balafirên şer hatiye bombebaran kirin 21 tirmeyê jî qada girê Şikeft a herêma Xakurkê û qada berxwedan ya girê Bihar a herêma Rojavayê Zapê ya Şehîd Telî bi helîkopterên êrişê hatiye bombebaran kirin. HPG nasname dû girlêniyê ji astarê ragihand û got di 16 Hezîranê de şehîd bûne bi sekna xwe ya Zelal a li ser rêgezên jinên azad her tim ket û berdela kurê berapû şehîdên me yê leheng dane ji xwe re esas girtine. Navenda ragandin û çepemeniyê ya HPG şehadeta du gerîlayên ji astarê ragihand di daxuyaniyê de wiha hat gotin Evladên herî hêja yên xelkê wanê hevreyên me ronahî û arîn 16 Hezîranê li herêmên parastiniyên medya de êrişa dewleta Tirka dagirker de şehîd bûn. Li dijî êrişên dagirkeriyê bi kelecan û coşeke mezin berê xwedan nava refên gerîla. Bi kesayetên xwe yên dilnizm pêşengiya milîtaniya PKK û paşkê kirin. Li dijî xirkirinê xwedî tekoşîneke mezin bûn. Her kêliya xwe dan rastiya şehîdan û rêbertiyê. Li ser xeta jina azad li dijî her cûre paşverûtiyê têkoşiyan. Em ji malbatên hêja yên hevreyên ronahî û arîn û ji tevahiya welatparêzên Kurdistanê re sersaxî dixwazin. Soz didin ku her kêlî bi fermana şehîdan dayî me tev bigerin û tekoşîna wan teqez bi ser bixin. Nasnameya şehîdan wihane. Vesîle Duran bi nasnav ronahî Dilxwîn, navê dayîkê Dilber, navê bav Bişar. Li ji dayîk bûye 16 Hezîrana 2024 de li herêmê parastina medya şehîd bû. Dîlan Oklu bi nasnav Arîn Tolhildan, navê dayîkê Saadet, navê bav Hesen. Li ji dayîk bûye 16 Hezîrana 2024 li herêmên parastina medya şehîd bû. Navenda ragandin û çepemeniya HPG li ser gerîlayên şehîd vê nirxandinê dike. Hevala me ronahî Dilxwîn li Wanê bi çanda kevnar a Serhedê di nava malbateke welatparêz de mezin dibe. Di temenê xwe yê piçûk de dibe şahîdê êriş, zext û îşkenceyên dijmin. Ji ber wê weke hemû zarokên Kurd hêrseke mezin li hemberî dijmin pêreçê dibe. Weke jineke Kurd dikeve nava lêgerîna têkoşînê. Şehadeta gerîlayekî ku wê nas dikir bandor lê dike û biryar dide ku tevlî gerîla bibe. Di 2014 de li Wanê beşdarî gerîlayên azadiyê dibe. Perwerdeya xwe ya yekem li herêmên parastiniyên medyayê dibîne. Di perwerdeya bîrdozî de xwe kûr dike rastiya jinê, rastiya civakê baş analîz dike. Piştî perwerdeya xwe bi dawî kir tevlî xebatên pratikî bû. Bi tevlîbûna xwe ya aktif roj bi roj tecrübeyên nû li xwe zêde dike. Bi taybetmendiyên xwe yên fedekar û kedkar di nava hevreyên xwe de pir tê hezkirin. Ji bo pêşxistina taktîkên gerîlaya serdemê di qada birdozî û leşkerî de her tim xwe perwerde dike. Ji çêkirina tunelên şer heta xebatên binesaziyê erka diket ser milê wê pêktîne. Bi sekn û beşdarbûna xwe dibe mîlîtaneke mînak a yeja astarê.
هفره آرژین جی لوانه ده مالبات که جه اشیرا زفکی یا ولاد پارز آبوتانه جدایک دبه. ده مالبات آوه ده هشمندیه که کور ولاد پارزیه هیه. دیلان جی به چند ولاد پارزیه یا جه مالبات گرتی ده تمن پچوک ده جبو آزادیه ده که و نفا لگرینه ده. جبر ظلم دجمن مالبات آوه جه گند کوچ دکه. دیلان جی وکه گله کسان روی قرکر دولت ترکا داگرکر جنیز وناستکه. جبو خواجنو و با آفرینه و به خودی جیانه که دکه و سر ریا آزادیا جنه. لسر فکر و فلسفه یا ریبر هپو آلترناتیفا جیانا آزاد هم بزدگه. به وی رونق بیریره لدیج داگرکرین کردستان ریا برخودان دگره و به ویرکیه که مزین دده سر شوپاکه که خواه وداد اقلوی گریلا. به تایبتی پشتی برخودان دستانه یالکو بانه پیش کت بریاردا کتبلینا و رفین گریلا ببه. ده سال 2014 ده بری خدا چیا این کردستانه به تبلیبون خواه به جوش و دلدار دیده مکزوده درکت پیش. به پرورده اکول اکادمیا لشکری دید بو گریلا که پسپور آیج استاره و خوش ارکین دمی را آماده کرد. به سکن خواه آپوی و فدایی همو ارکو برپسیارین خواه بجیانین. ده سال 2019 ده شهادتا که به وطات اکلو باندورک مزین لیدکه. دیلان جی به ایدتا و بریارداریه که مزین بیشتری خباتین پراتیکی دبه. اف جوش، کلجان و انرژیا و یا جیانه بو میلیتانه که هفره نوی جیانه که به هفره پیره بجین. پلگودارن جبالا فرن شهر در دوره گوندن آمدی بمب باران کرن لگوری آگاین هاتن استاندن دانن سهار بالا فرن شهرین دولت آترکا داگیر چیای متینا و در دوره سینوره گونده گوهر زیا گریدای آمدی آسر بدوهی که بمب باران کرنه لگوری همان آگاین ایری شک دمک درج دوام کره و زیانک مزین گشتی مال و ملکین ولاتیان. روزماوان تکوشین آخرین جهرمن پاراستین مدیای آگاهین داویج قادین شهر و برخوردان جداگیر کریا دولت ترک را دیگینه تکوشین آخرین دازهانین کوج سیسی ترمه و ور و سه هلیکوپترن ارتش ترک آداگیر کر جهیلا گرلاین و هاتیا قستن امی به هفره لبرفرهی وان آگاهان گودار بکن کرم بکن. باش قوت به بلیل همبر ایریشن دولت ترکیه داگر کر گیرلن هپ گیو جاستاری چالاکین خوین انجام گر بنابر بردام دکن دوان چالاکین کو برنگی کی پسپوری تن لدرخستن ده دولت ترک روزانه ونداهین پر گران جاندکه یعنی هر چی قاسی لشکرین خوین کو جالی گیرلن و تن کشتن دولت ترک دخوازی وانا و شریجی اشکرین ناکه لبل گیرل هم به چالاکین خو وانا بلگه دکه هم جی بگشتی را ته پر بکرین جبر و راستیا و شریکو آنها زیادتر خوش الهرم پارسنا مدیا بردام دکه روزانه جالی گیرلن و تپار بکرین ای روزی هپگه داخویانه خود گوت یکینه شید دوغان زنار چار چالاکین هوایی لسر چپرین داگر کران دا لدارخستنه دوان چالاکیان دا لگوری آگاهیان گل کشتی و بریندار ارتش ترک چه بونه هر و حال روزاوای زاپیجی دا 21 و 22 ترمه دا هم انجام چالاکین گیرلن دا گلک چپرین داگر کران هاتنه درب کرن و هم جی تفگری وان هاتنه سکناندن تایبتی لقاده برخودان یا گری جودی گریلن یا جاستاری براستی چالاکین خوی استکوانی و گوتن جهده به نهین لشکر تفگره که هری بچوک جی بکن در روژا 21 ترمه دا گری جودی جاردن چالاکین سکوانی یا جاستاری دا اف داگر کرد تکوشتن همان دمی دا لقاده خاکور کی جی تیمین تفگر ین گریلن روخون بومباردمانی که دجوار یا قاده هیا براستی چالاکین پر بباندور پکتینن در روژن در باسبوی دا جی هپگه دا خوینه خود جه دابو 14 ترمه به تایبتی لقاده شکیف بومباردمانی که دجوار یا ارتش ترک چه بو پشتویجی سکورسکی خواسته بون لشکرین خود دینن وی قاده لبل گیرین لا یکسر مداخله و تفگیری کربون و باوایی که باندور لیدابون دنجام وی لیدانه دا هلیکوپترین ارتش ترک بگو لشکرین خودین جقاده رویا بون پاش و چوبون پشتی وی مداخله گیرلانجی ارتش ترک در دورا وی قاده بمباردمانی که دجوار پیشخسته بو جوخه چافکانین من گیرلان وان آگاهیان بمرا پارو کربو لی آگاهین کو مج چافکانین هرمی گرتن زدتری وان آیجی ته گوتن اف هلیکوپتر کو هاتبو درب کرن لگلی رش یا گرده قاده خاکور کی دکوه خواره 15 ترمه جی
êrişên hawayî heman qada gelî reş cê ku helîkopter ketiye li wê derê êrişên hawayî çêdibe heman çavkanî dibêje piştî ketine helîkopterê ketin û derketina qadê ji çûn hatinê re hatiye girtin tê zanîn ji sala 2018 ve li qada Xakurkê bi rastî şerekê pir dijwar heye yani artêşa Tirk her çi qasî li ser hin giran sengerê xwe çêkiribin jî gerilên HPG ji astarê bi rastî bi çalakiyên xwe re nahêlin yani ew leşkerên Tirk ew artêşa Tirk bi rehetî di wan çeperan de bimînin yani ew qasî bi rastî teknîkên pir pêşketî teknîkên herî pêşketî ve gelek heremên vî qadê qada Xakurkê wekî ku derdorê wan pêçandine feqet gerîla bi pisporiyekî mezin wan amûrên teknîkî hemûyan jî derbas dikin û heta xwe digihîjin hundirê çeperê dagirkeran yani hem ji bejahî hem ji hewayî ve nahêlên hêzên dagirker yê dewleta Tirk di wê qadê de rastî bi rehetî tevgerek herî biçûk jî çêbike yani ne tenê li qada Xakurkê her wiha li Metina Zap û Rojavayê Zapê jî artêşa Tirk bi rastî ji ber çalakiyên gerîlayan tirsekî mezin jiyan dike ji ber vê jî yani ji sê tîrmeyê heta niha ev dibe helîkoptera wan ya siyemîn ku ji aliyê gerîlayan ve tê imhakirin yani tê xwarê em pêşketinên dawiya qadê jî bi vê awayî dikarin ragihînin. Belêgudarên hêja çavkanî herêmî jî dane diyarkirin ku îro li geliyê reş û Xakurkê helîkopterek artêşa Tirk a dagirker ketiye xwarê. Em bi nûçeyên xwe berdewam bikin rojnavan Serkan Demirel bi rayedarên CPT Hûng Sîmpînsre hevdîtên kir CPT di bersivên xwe de dibêje ku têcît nayê qebûlkirin li qala berpirsyariyê xwe nekir du pirsên jî Serkan Demirel bê bersiviştin. Rojnamevan Serkan Demirel wiha dewam dike. CPT berê îdia dikir ku ji ber rapora têkildarî serdana dawiya li İmraliyê nehatiye weşandin em nikarin hevdîtinê bi rojnamevanan re parve bikin û bersivê bidin pirsên wan. Li ser îsrara me hat qebûlkirin ku em pirsên xwe nivîskî bidin û wê hûk Chetwind bersivê bide pirsan. Serkan Demirel dibêje me jî bersivên ku CPT dane weke heyî parvekirin. Li ser pirsa gelo tenê ji ber ku Tirkiye erê nekiriye CPT rapora xwe naweşîne hûk Chetwind got peymana ku CPT ava kirî li ser esasê du bingehane hevkarî û nepenî weke encam CPT tenê dikare bi destûra dewleta din raporê biweşîne. Li ser pirsa duyemîn jî got komîte diyalogê bi rayedarên Tirk re didomîne lê ev diyalog veşartiye. Li ser pirsa hemberî agahî negirtinê jî rayedarê CPT wiha dibêje. CPT eger pêdivî bibîne divê biryar bide ku serdaneke nû li İmraliyê bike. Li ser pirsa serlêdanên parêzer û astengiyên hevdîtinan jî got CPT rewşa Abdullah Öcalan û sêgirtiyên din pir ji nêzvet şopîne. Ji xeynî diyaloga ku bi rayedarên dewletê re dewam dike CPT bi rengekî rêk û pêk bi parêzerên Abdullah Öcalana jî nava peywendiyê de ye. Li ser pirsa tecrîdeke mutlaq heye jî berpirsê CPT got CPT di rapora xwe ya serdana 2019 de diyar kiriye ku hemû girtî dibin îzolasyonê de tên girtin. Li gorî CPT rewşeke wiha nayê qebûlkirin. Peywendiya girtiyên li girtîgeha İmraliyê ya bi cîhana derve her tim di navbera CPT û rayedarên Tirk de bûye mijara diyalogeke zêde û demdirêj. CPT gelek caran diyar kiriye ku astenkirina serdana parêzer û endamên malbatê nayê qebûlkirin. Ev pêkanîn jî eşkere binpêkirina standart û peymanên mafên mirovan yên navneteweyî ye. CPT ev yek gelek caran di diyalogên xwe yên bi rayedaran re aniye ziman. Li ser pirsa Tirkiye her dem pêşniyarên CPT binpê dike wiha hate gotin. CPT bi sîstematîk ji rayedarên dewletê re daxwaz dike ku bersivê bide raporên jê re hatine şandin. Bersiva ku desthilatariya Tirk ji pêşniyarên di rapora 2019 de hatî diyarkirin re dayî di malpêra înternetê ya komîteyê de heye. Ji derveyê agahiyên bersiva rayedaran ti agahiyên din nayên weşandin. Têkildarî bêhûquqiya li İmraliyê mîna li Azerbaycanê gav hate avêtin CPT li Tirkiye jî nikare gavek wiha bavêje rayedarê CPT bersiv neda pirsa bêhûquqî û gav neavêtina mîna li Azerbaycanê.
Akademiya Rêber Abdullah Öcalan neh berhem çap kirin. Akademiya Zanistên Civakiya Rêber Abdullah Öcalan Alehrema Bakur û Şatê Sûriyê ev 4 sale analîz nirxandin û perspektîfên Rêber Abdullah Öcalan kom dike. Piştî vê xebatên neh berhem bi zimanên Kurdî û Erebî çap kirin. Berhemên ku hatine çap kirin evin jiyana Rêber Abdullah Öcalan azadî bi ser bikeve kronolojiya PKK zanista nirxandina bûyerên dîrokî û diyarkirina dema çêbûne wê li gorî rêzê doza Arab û cihû parastina rewa hawirdor pergala İmraliyê renîşana xwendinê û parastina jinan mijarên ku di pirtûkên Rêber Abdullah Öcalan dihatine nirxandin naveroka gelek berhemên akademiyê ne ji berhemên çapkirî wergerandina pirtûka azadî de bi ser bikeve ku ji bo zimanê İngilîzî, Erebî û Kurdî hatiye wergerandin. Pirtûk bixwe ya nivîskar San Michel Wilson e. Li gorî endamên Rêveberiya Akademiyê kar û xebatên wan ji bo destxistina berhemên din ên Rêber Abdullah Öcalan û derbarê wî de berdewam dikin. İnisiyatifa Erebî ji bo azadiya Rêber Abdullah Öcalan bi hevkariya Akademiya Zanistên Civakiya Abdullah Öcalan têkildarî doza Filîstînê û riyên çareseriyê bi riya zomê komxebatek pêk anîn kerem bikin. Di komxebatê de rewşenbîr nivîskar siyasetmedarên Kurd û Erebiyên ji Misir, Sûriye, Erebistana Sûdî, İmarat, Filîstîn û Lübnanê cih girtin. Di destpêkê de nivîskar û rojnamevanê Misrî İlham Milcî axivî û got di encama êrişên Siyonîstan de ji gelê Filîstînê 117,000 kes hatine şehîd kirin û birîndar kirin. Bi 10,000 kes windane. Çareseriya vê pirsgirêka mezin modela Birêz Abdullah Öcalan e. Piştre sekreterê giştî Partiya Sosyalîsta Misrê Endezyar Behuddin Şaban axivî û got alozya İsraîl Filîstînê her diçe mezin dive divê rê li ber vê alozya mezin bêgirtin. Endamê desteya rêvebir a tevgera guhertinê reformê ya Sûriyê Profesör Emcet Osman jî axivî û got desthilatariya Ereb helwesteka herênî nîşan nadin. Ev helwesta neyînî li hemberî gelê Kurd tê nîşandan. Ev jî li pêşiya çareseriyê astenga û alozyan kûrtir dike. Rewşenbîrê Filîstînî Doktor Eymen El Reqib jî got mijara metirsînî ev e ku dibêjin sînorên dewleta İsraîlê ji Firatê heta Nîlê divê ev bawerî were redkirin. Doza Filîstînê ketiye rojeva cîhanê û divê ev doz were çareserkirin. Balyozê berê Misrê li Iraq û Lübnanê Şerîf Şahîn jî axivî û got divê rê li ber êrişên li dijî Filîstînê bêgirtin û pirsgirêka Filîstînê jî çareser bibe. Riya çareseriyê jî ramanên Rêber Abdullah Öcalan yên derbarê Netewaya Demokratîk de ye. Şahîn diyar kir dozên Filîstîn û Kurd dozên ku li tekoşîna gelên li azadî û jiyana birûmet digerine. Editörê kovara El Şerq El Demokrasî Selahattin Müslüm jî axivî û got tekoşîna gelê Kurd û gelê Filîstînê ji serdemên peymana Balfour û Sykes-Picot û heta îro dewam dikin. Her du doz li rojlata navîn dirêjtirîn dozin û siyaseta xirkirinê li ser her du gelan tê meşandin. Doktor û lêkolînerê siyaseta nasnameyan Taha Elî jî got şerê Ereb İsraîl şerekî şaristanî ye. Pêwîstî bi demokrasiya rast heye. Demokrasiya rast jî paradigmaya Birêz Öcalan e û yekane riya çareseriyê ye. Doktor û lêkolînerê Dîroka İslamê yê Misrî Elî Ebu El Xêr jî balkişan ser giringiya têgiha Netewaya Demokratîk a Rêber Abdullah Öcalan û got divê hemû dewletên Ereb tevgera rizgariya Kurd li Tirkiye nas bikin. Naskirina tevgera rizgariya Kurd û piştgiriya tekoşîna gelê Filîstînê giringin. Eger Kurd mafên xwe bi dest bixin û yekitiya xwe ava kirin, dikarin têkildarî parastina doza Filîstînê bi dewletên Ereb re alîkar bin. Mamoste, siyasetmedar û çalakvanê mafê mirovan a Sudanî Nîmet Kûkû Muhammed jî got sedema bingehîn yên nakokiyên Ereb İsraîl demokrasiye. Ez tevlî fikrên Rêber Abdullah Öcalan dibim. Riya çareseriya pirsgirêka İsraîl û Filîstînê paradigmaya Birêz Öcalan e.
هری داوی ماموسته و لیکولینر هانی ال جمالی مصری جی آخفی و گوت رامان عبدالله جلان دکاره روش آلوز یال هرم چاره سر بکه دوی امته واج جهان ربیجن و بدن باور کرین که مدل ریوبریا خسر آل هرمن باکور و روجلات سوریه که لسر بینگها پرسپکتیفین اجلان هاتی آوا کرنه. Endama desteğe ve berak jare Sinur Gelaveş tekildarı tecda İmrali u dagir keriyali serbaşure Kurdistan'ı u malbata barzani jane ferakibi Sinur Gelaveş de beje diruk de malbata barzani afuneke. سەرۆکایەتی گشتیە کەجەکە هەواڵ بەسێ داخویانی دابوو ڕێبەرتی تەنیا وەکو تاکە کەسێک لە ئیمرالی نەهاتووەتە ڕاگرتن ئیتر ئەمە بۆ تەواوی دنیا ئاشکرایە لە کەسایەتی ڕێبەرتیدا هەبوونی گەلێک هەبوونی تەواوی ژدان هەبوونی ئازادی هەبوونی ناسنامە هەبوونی زوان لە کەسایەتی سەرۆکاتیدا هاتووەتە تەجریدگرتن ئەنجامێکی نەگرت ئێستاش خائن ئێستاش نەوکەر ئێستاش قەدە پێیەکە ئیتر ناسنامەی داعشی هەڵگرتووە لە باشووری کوردستان دەیەوێت بەڕاستی لە کەسایەتی کۆمەڵگەی باشووری کوردستاندا دەیەوێت بە تەواوی ئیرادەی گەلی کورد بشکێنێ وەلاوی کورد و ژنی کورد و کۆمەلگای کورد و گەلی کورد ئەو هێزەی تایە کە بتوانێت جارێکی دیکە ئەژنۆ بە قەدە پێش بداتە شکاندن ئەژنۆ بە کۆماری فاشیز بداتە شکاندن ئەژنۆ بە تەواوی داگیرکەرەکانی کورد بداتە شکاندن گەلی کورد لە بنەمای و لەسەر ئەساسی فەلسەفە و ئایدیۆلۆژی ڕێبەر ئاپۆ ئیتر خۆی بە دنیا داناسین گەلی کورد ناو گەلەیەکە کێ هاتوو سیاسەتی کرد و سەر بتاوێنێتەوە بێژێ باشە بەسەر چاوم تۆ چی بڵێ دەیکەم ئیتر گەلی کورد نە ئەو گەلەیە ژنی کورد نە ئەو ژنەیە جوانی کورد نە ئەو جوانەیە هێزەکانی گەریلاکان کە ئێستا بە شەڕێکە دەیکەن بە تێکۆشانێکە دەیکەن بە خۆڕاگریەکە نیشان دەدەن لە شخصی خۆیانە کۆمەلگا دەپارێزن گەلی کورد دەپارێزن ناسنامە و شەرەف و ناموسی گەلی کورد دەپارێزن گەلی کوردیش هەروەها بە خاوەنداریەتی کردن لە شەرەف و ناموس و ناسنامە و ئیرادەی خۆی بتوانێت ببێ بە پاڵپشت بۆ گریلاکان بتوانێت ببێ بە پاڵپشت بتوانێت ببێ بە هێزی ئازادی ئەساسی ئازادکردنی فیزیکی هی ڕێبەر ئاپ. Endamên yenekê yên koyê gotin kengê pêdeke lawaz bûye û tirsa binketinê dike dagirkeran tîne nav xaka Herêma Kurdistanê û ser li senaryoyan dibe. بەر لە هەموو شتێک پێویستە سەرۆکی هەرێمی کوردستان داوای لێبوردن لە کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان بکاو داوای لێبوردن بکاو دەست لە کار بشێشێتەوە لەبەرەوەی دەبێتە عیبەیەکی سیاسی گەورە کەەوە چەندین جارە ئەو پرۆسەیە دوا دەخرێت و سەرۆکی هەرێمی تێدا عیبدار دەکات. من پێم وایە ئەوە ڕێککەوتنێکە لە بینی پارتی و دەوڵەتی تورکیا کراوە کە ساڵەهایە بنکەکانی هێزی تورکیا لەو سنوورە جێگیر کراوە و بنکە و بارەگایان هەیە بەڵام ئێستا بە شێوەیەکی کردارەکی و مەیدانی ئەندا بەزوینەتە ناو شارەکان و ئەوان وەکو سنووری خۆیان تەماشایان دەکەن پارتی بە جۆرێک لەگەڵ تورکیا تەسەڕوفی کردو هەڵسو کەوت و ڕێککەوتنی کردووە کە بە هیچ شێوەیەک ناتوانێت ڕێگری لە هێزەکانی تورکیا بکە پێویستە جەماوەری خەڵکی کوردستان خۆیان وەڵامی پارتی و ئەو ڕێککەوتنانی پارتی بدەنەوە لەگەڵ دەوڵەتی تورکیا. سوپای تورکیا ئێستا لە کوردستان نییە سوپای تورکیا ساڵانێکی زۆرە لە کوردستانە و سوپای تورکیا بنکە و بارەگایە و میتی تورکی حەزەری هەیە لە هەموو شوێنەکان بۆیە ئەم لە شکرچێشەی ئێستاشکە بە قوڵایی زۆر هاتۆتە ناو خاچی هەرێمی کوردستان ئەمەش بەشێکترە لە پیلان جێڕەکان بەڵام ئیرادەی گەلی کوردستان زۆر لەوە بەهێزترە و قۆناغی سەختری تێپەڕات ئەمە پێمان وایە گەلی کورد ساڵ بە درێژایی ساڵانی ڕابردوو قوربانی داوە ئەنفال کراوە چیمیاباران کراوە شەهیدی داوە بۆیە کارەساتە تۆ دەستی دەوڵەتێکی داگیرکەر بگری و بیهێنی بتەوێت قەوارەکە بخێش ژێر پرسیار داگیرکردن لە من ناپرسێت کوچێ و ناوت چیە و چ ڕەنگی دڵنیابن ئەمڕۆکە بەوە یەکێکەوە دێست سبەی ئەوەی کەشەگرێت چونکە داگیرکە هەر داگیرکەرە زمانی ئێمە ئەگەر ئێمە برانەبین بەخوای کەسکە نابێتە بلایە. Liwanê sê kes hatin bin çavkirin polîsên dewleta Tirk şevedin bi ser taxa Bostancı ya navçeriya Armuşêya Wanê de girtin. Di serdegirtinê derî hatin şikandin welatiyê bi navê Fendî Uğurlu û du kesên navê wan nehat sanîn hatin bin çavkirin.
Meclisa leşkeriya min biçe erişen çeteyan tek bir çeteyen devlet Atırka dagirker şevedin saat 11'dan erişi günde cerat akantona min biçe girin. Şervanı Meclisa leşkeriya min biçe bersiva erişe da u şer derket. Şer derdura 15 dakikayan devam kiriye. De encamede erişa çeteyan hattı birin saat Düdüye şeve ve cari çeteyan hevda bikevin günde Arap Hasan amin biçe. Deser bersivdayına şervanı Meclisa leşkeriya min biçe şer derketiye ku derdura 20 dakikayan devam kiriye. De encama şerde çend çetatine kuştun hinji birindar bune. Her var çeteyan hevda bikevin gündeyin evundat u tokhara mezin şervanı Meclisa leşkeri bersivda u hevdan avan tek biriye. Mesa civaka Ermen yekemin kongre xwalidarxiz kongre bi duruşme emek kar bikin ava bikin û bi ser bikevin ruxme komkujî û belavbûnê li bajara Hesekê pêkat. Sêsed deleke beşdar bûn piştînî qewş û peyaman eref qesebiyan û yervîn qespiriyan hatin hilbijartin û bûn hevserokên Meclisa civaka Ermen. Kongreyê dehin biryar hatine girtin jî wihane avakirina Meclisa leşkeriya Ermenan li Qamişlo û Dêra zora aktivkirina yekîniya jinên Ermen vekirina akademiyên ji bo zimanê Ermenî û perwerdeyan. Bi ser şadeta Ozan Serhat re 25 sal derbas dibe lê Ozan Serhat hêjî dengê zindiyê her çarparçeyên Kurdistanê em bi rêzdarî bibîrtînin. سەرحەد هونەرمەندێکی لێ هاتوو لە هەناوی شۆڕشدا ئەی شەهیدان ئەی شەهیدان ئەی شەهیدان ئەی شەهیدان ناوەرێنا و نیشان گەریلا هونەرمەند و موزیکسیان بە دەستێکی چەکەکەی و بە دەستەکەی تری سازی هەڵگرت بوو لە دوو سەنگەردا شەڕی دەکرد بە چەکەکەی خاکی کوردستان و گەلەکەی دەپاراست لە هێرشی قڕکردن و داگیرکاری بە ساز و دەنگە زوڵاڵ و هونەرە باڵاکەشی کەلتور شوناس و هونەری ڕەسەنی کوردی دەپاراست لە جینۆسایدی کەلتوری و داگیرکاری زەهنی ئەو هۆزان سەرحەدە هونەرمەند و شۆڕژگێڕی خۆشەویستی ناوگەل 25 ساڵ لەمەوبەر شەهید بوو ئەو تاکانە هونەرمەندەی شۆڕش و هونەری ئاوێتەی یەکرد و هەمیشە لەشان چەکەکەیەوە سازێکیشی لەشان بوو وەک گەڕیدەی حەقیقەت و هونەر و ڕەسەنایەتی گەلەکەی لەناو لاوک و دەنگبێژی لە داوێنی چیای ئارارەتی باکووری کوردستانەوە دەگەڕا و ئاشنای مەقام و هۆرەی گەرمیان و سەحەری سلێمانی و حەیرانی دەشتی هەولێر و چەممەری ناوچەی کرماشان بوو ölür bixwîne şehîdan tenavê fakir berxwedan سلێمان ئالی دۆخان ناسراو بە هۆزان سەرحەد لە 24 تەموزی ساڵی 1970 لە شارۆچکەی ئەلەشکیردی سەر بە ناوچەی ئارارات لە باکووری کوردستان لەدایک بووە و هەر لە تەمەنی منداڵیەوە لە ژێر کاریگەری برا گەورەکەی خولیای هونەر لە ناخیدا چەکەرە دەکات و هەر بەو جۆرە دەست بە ژەنینی سازک لە ساڵی 1970 لە ناو 1800 خوێنکاردا لە شاری ئزمیر لە بەشی موزیک پلەی دووەم بەدەست دەهێنێت و لەوێدا لە بری ساز بەشی تار لە موزیکی ئازەری دەخوێنێت و هەردووا بەدوای ئەوە فێری ژەنینی پیان و شمشاڵ و گیتار دەبێت Vegera ji bo şengale didome 130 malbatên êzîdî ji kampa